дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи вахш асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои хуштару замонавии маркази хизматрасонии баҳорро мавриди истифода қарор доданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносоии пурра бо шароити нави хизматрасонӣ дар маркази баҳор дар ҳамин ҷо бо 91 нафар ятими кул аз ноҳияҳои вахш, кушониён, панҷ ва ҷайҳун ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монданд мулоқоту суҳбати самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои моддию пулӣ аз ҷумла сару либоси мактаби зимистона ва шириниҳо тақдим намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи вахш бинои хуштарҳу замонавии маркази хизматрасонии баҳорро мавриди истифода қарор доданд. маркази хизматрасонии баҳор дар заминаи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватандӯст муҳибулло ҳабибов дар муддати кӯтоҳ пурра навсозӣ гардидааст. корҳои навсозӣ дар иншоот бо ҷалби бинокорони маҳаллӣ бо истифода аз масолиҳи аълосифат амалӣ шудааст. бинои маркази хизматрасонии баҳор аз таххона ва 2 ошёна иборат буда масоҳати замини он 30 садякро дар бар мегирад. дар ошёнаи якуми бино ҷойгиронии маркази савдо ва нуқтаҳои хизматрасонӣ дар назар дошта шуда ошёнаи дуюми он барои фурӯши либосҳои мардонаю занона аз ҷумла мактабӣ ва кӯдакона пешбинӣ гардидааст. дар ошёнаи дуюми маркази хизматрасонӣ ҳамчунин пас аз навсозӣ гӯшаи махсуси намоиши доимии асарҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки дирӯзу имрӯзи таъриху тамаддун ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии ватанро дар худ инъикос мекунанд ташкил шудааст. ин гӯша дар заминаи иқдомҳо дар роҳи ҷалби сокинон ба мутолиаи китоб ва бедор сохтани эҳсоси худшиносию худогоҳии миллӣ дар замири онҳо таъсис ёфтааст. китоб на танҳо сарчашмаи дониш балки воситаи муҳими тарбияи маънавии инсон аст, фармудааст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат. чун китоб ин қадар ёрумададгор бошад пас ҳамагонро зарур аст ки рӯ ба ин ганҷи муқаддас биёранд, китобро дӯст доранду онро баҳри худ азиз донанд, хусусан насли ҷавонро ки ояндасози миллатанд ва пешбурду сохтори нави он ба эшон сахт марбут аст дар ин рӯҳия тарбия намоянду меҳру муҳаббати самимиро аз хурдӣ дар қалби кӯчаки онҳо ҷой намоянд. маркази хизматрасонии баҳор инчунин дар қатори ба фурӯш мондани молҳои ниёзи мардум гӯшаи китобҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, китобҳои бадеӣ, китобҳои классикону муосирро ба намоиши доимӣ гузоштааст ки мизоҷон дар баробари харид намудани молҳои ниёзи мардум метавонанд аз ин гӯшаи маърифатӣ самаранок истифода намоянд ва ҷаҳони маънавии худро ғанӣ гардонанд. тавре иттилоъ дода шуд дар маркази хизматрасонии баҳор акнун барои 50 нафар ҷойи кори доимӣ муҳайё гардида дар назар аст ки оянда барои дастрасии саривақтии сокинон бо маҳсулоти хушсифату арзон фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ низ ба роҳ монда шавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносоии пурра бо шароити нави хизматрасонӣ дар маркази баҳор дар ҳамин ҷо бо 91 нафар ятими кул аз ноҳияҳои вахш, кушониён, панҷ ва ҷайҳун ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монданд мулоқоту суҳбати самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои моддию пулӣ аз ҷумла сару либоси мактабию зимистона ва шириниҳо тақдим намуданд. таъкид гардид ки имрӯз танҳо дар ноҳияи вахш 1094 нафар ятим аз ҷумла 37 ятими кул умрбасар мебарад ки зери таваҷҷӯҳу ғамхориҳои бевоситаи сарвари ятимпарвари мамлакат қарор доранд. ятимонро дар ин рӯз ҳадду канор набуд, зеро онҳо дар рӯзҳои таҷлил аз 29-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз дасти пешвои муаззами худ бевосита тӯҳфаҳо гирифтанд ва аз наздик бо пешвои миллат суҳбати озоду самимӣ анҷом доданд. мирзоалиева дилбаноз ҳастам, хонандаи синфи 11-уми муассиса интернати ятиму бепарасторони ноҳияи вахш. мо худро ҳеҷ гоҳ ятиму бепарастор эҳсос намекунем, зеро дар симои шумо парастору падари ғамхор дорем. шумо ҳар куҷое ки сафар кунед дар оғози кор аз ҳоли ятимону бепарасторон хабар мегиред. дили онҳоро бо суханони гарму падаронаи худ хурсанд месозед. намегузоред ки зарраи ғам дар дили онҳо роҳ биёбад.
هر کی خنداند یتیم خسته را، باز یابد جنت در بسته را. ما کمک و غمخواری های شما را همه روزه مشاهده میکنیم. برای ما کتاب، لوازمات خانش و حتی لباس های توصیوی هر سال رایگان داده می شود که این البته از دستور و سپارش های شما برمی آید. من آرزو دارم که بعد ختم مکتب اینترنت توسط مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به یکی از مؤسسه های عالی کشور داخل شده آن را با موفقیت ختم نموده به خلق و وطن خدمت نمایم و ما هیچگاه این نیکی ها و توجه شما را فراموش نخواهیم کرد. تاکید کردن به مورد است که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله بهتر نمودن شرط و شرایط و امکانات تحصیل و زندگی چنین اشخاص را زیر توجه دائمی قرار داده است و پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در دایره هر یک سفر کاری خود به شهر نایه‌های کشور با یتیمان ملاقات انجام داده از حال و احوال آنها از نزدیک با خبر می‌گردند. من احمد وصفینه، خواننده صنف 10A، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 ناحیه کوشانیا، باعث خوشنودی است که امروزها توجه و دستگیری های پیوسته و بی‌نظیر دولت و حکومت نسبت به یتیمان و بی‌پرستاران نظررس ارزیابی گردیده با مقصد تأمین شرایط زندگی ارزنده، رشد برکمال و صاحب علم و صاحب معرفت گردیدن ما یتیمان تمام شرایط های معاصر فراهم آورده شده است. ما منتداری خود را به سرور دولت بهر غمخواری به اندازه که نسبت ما نموده است میرسانیم. در سالهای صاحب استقلالی برای باز هم بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت و بود و باش یتیمان در مکتب اینترنت های شهر و ناحیه‌های مملکت و با جای کار تأمین شدن و شرفیاب گردیدن این قشر جامعه با زندگی ارزنده کارهای نظررس عملی گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت صمیمی با یتیمان آنها را برای استفاده پرثمر از شرایط و امکانیت‌هایی که حکومت مملکت برایشان در سمت از خود کردن دانش‌های زمانوی، تکنیک و تکنولوژی معاصر و مهمتر از همه دوست داشتن وطن عزیز مهیا کرده است هدایت نمودند. کودکان از ناحیه‌های وخش، کوشانیان، پنج و جیهون به پیشوای غمخوار ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و منتداری نموده وعده دادند که علم‌های معاصر را می‌آموزند و همچون دانشمند به وایه رسیده با احترام و ارجگذاری به ارزش‌های ملی در رشد و پیشرفت تاجیکستان آباد و صاحب استقلال سهم شایسته خود را می‌گذارند.